Donald Trump adin hunin ma son zel ep to Liberal Democrats ho thangkama perchel kumsang hi somporuka US President ana a campaign laya Democrats hovin FBI tene na tang kopa Donald Trump a campaign anlo en thak ruk tho chu Highland ni in tuna hian Democrats ho chu namen lova mol phovin anom ta Russia sarkar puina ting thei chawani tiafin fia tura investigation how tak ber manga kumni z drama an chai boy nuwa le thiam lo na nei lo ti puna ni nuwa thu boy sim sak tu te khan ti sol anei lo ti shereng chungin thu boy sim sak mai ani ti hai chu ani le to a Federal Investigation Bureau FBI me point Trump chu ti chiat tuma an lo be na satzia tun lai hian an director hovin anin hai mol pho hle investigator ho kha tuna chuan Trump alamin an investigate let ve ta thunga du se chuan jela an khung thei hial ome zang khuwa bungbu veta diklo taka Trump chunga Liberal Democrats so thil ti chu America mi pui nol pui ngoi renga lo thir silent majority te khuan in than huna vote jok tur an titlu thup to Black Lives Matters boina mihang pakhat police officer in ati hlum chu rem changa manga America ram puma Trump do zonga boina siama sarkar in le office te hala mi do roka in pong nek na rap thak tak mai thlen tu te kha a phena Democrats party ho tu te lo fui por vek sum le pa ya lo pui bom tu le Trump sarkar anti boy don phot chuan thil ti chiat boy kha an thu pui berania khatinga tu chung boina khan opposition lam state piang an boy zola in rokna le in thana atipun lun bi gani boina siam tu de kha Trump ep to state governor ten an thel do lova che theilovin police nung an khir boxia ator na sabera an tanga dik takin chung boina siam tu te chu politician bollo tak te fui borle an politics khelna phon chuak mai ani ti achiang tabok heng tu chung boina wanga covid shileng apun luna wangin Donald Trump chu an mo po view na a mase America mi pui ngoi renga thu dik le dik lo thlir tu te khuan tunge dik zoka tunge ram hmangai zoka tunge an vote don ti an hai to lo in than huna vote mangin an du zok chu an thlang mai don ani voina tanga chiara thlan hi le achon ve chau November ni thum kumsang hi somni hi in than ni turani Trump ep tu Biden le Kamala te tangkop America president in thanna boruak a hot tanta ep tu lama an candidate Joe Biden a chuan ama thop tu tur vice president an India mei chiale Jamaican mi atanga lo piang Kamala Harris chu araning mei tatan athang ta a mi pui ma a tun karkal ta khan an ronin lana Democrat so hisapa chuan India lamrim nambi athan chan chu USA India mi voters makta duai chuang zet vote a hui thei tura a be se wang ani pakhat Kamala hi presidential nominee zinga nikoma vote 2.2% emolek mowa klama sapol khani heti ni chuan America rama cheng India mi ten anbo deuh huai angem ti chu zona lian takani WION News Network Delhi chuan aring vaklo Kamala hi a inti India du vaklo thin khani ya Kashmir chungchanga India sarkar malak dan social char tu vocal critic of Indian policy Kashmir Muslim hote thlawang hawa you are not alone in malbig love lauti tu khani chu India policy a social nan hunung po India melma Pakistan newspaper ngatin an chuwa chong zo kani tuna BJP in Citizenship Act an kalpui mek hi Kamala hi an ado dalbok heti ni chuan India sarkar a chuan atatlum don lo ti achiang mai ome heti la hian Trump Modi ate chu anin thian that ber hun lai tun ma zong aya diplomacy lama policy khat an von lai ani ya economic le military lama general ven pui tura India pui tu traber ani bok chu wangin US president in thana India sarkar le mi pui thlekna lam hi USA India mi te su thlek dan ani pakata tun ma zong ai khan USA India mi ten Trump hi an vote na sa zok dona rin na lian to zok Trump ngai poin Kamala ain India mi te thian tha anga zok tho soi amma mi mala Kamala hi liberal ber te zingami Democrat Party ti dana sakho zalen na paljam du tu nauti tlak support tu ani wangin America rama Christian detana mingai nat om ani mel lem lo
an policy puan chu masak ber covid 3 laka in Vietnam rampuma max vote tur thu an puanga ma se eng tiangin nge kalpui an tum tia chanchin bumi te tan thu zo fiana hun po pelovin an kal kiang le ngal dai mai mi pui ma a zona chan mu mal an la nei chong lo Biden hi athu soya abu noi thina wangin chanchin bumi te ma a zona chang tur hian a in ti mol pho lawin ama party te hian an vem pui tlat junia mi hang black ho riru atina zo ke min vote lo chuan black in dilo ani mai te ti khoma anuwa thupa te choile fe angai thin black ho tran tu bera in soisi tuna a vice president candidate tan African black thanglova Indian be thangle ta te hian USA African American lungati oi fashion lo mai thei black ho hi America mi pui za zera som pali vel lion isia chuti lion trauma administration hian tun ma zong ai khan black ho hna employment apen nem sia President Obama le Vice President Biden ate kumaria tam ni chunga jopan siam thar bel khom ain he covid ripui le na sat lai economy stand anram economy tla chevek tora an shil lok lai thatum kal ta chung rengot khan drama economy hian employment a siam bel nem jok sunia hei hi thil na mai anilo me tha khan employment job thar maktadoi 2.5 juna maktadoi 4.2 july maktadoi 1.8 asiam chok man chumiom zia chu thatum kal ta chung chau khan drama economy ya na thok tur job maktadoi 8.5 noi somriat panga aom thar man ani chu hei hi thil mak miracle an ti lain mainstream media drama do tu chanchin bu ten an yang takin an puang du hlom lo drama hi an ming thada khum ngot thei bik lawang ti na lo ot ve hle ani US president atana in candidate ve drama le Biden ate han khai khin hian an in la hlei viau mai Biden hi kumsumli pasari lai US politics a din hun sang tak chelin alo om to a thil ti that anei soi tur reng zum hau lova hei wang hi niang drama point Biden an kumsumli pasari chunga atho a in kumthum le chan ve chung le ka tho ra hi atam zok ti in a challenge thin ani Biden a point chaklo tu lian tak chu a korap viau mai hi ani Obama noya vice president ani lai khan afapa Hunter Biden a chu experience nei lo chungin Ukraine gas company ya tam tak lo in din mun sanga adin tira China in dollar tu lading on khat le chan ve in afapa nen ano tham lung oi bok Biden atoka korap hi USA president candidate zinga tu ma an lo om ngai lo ani China sarkar laka bat anga ema wangin China chu angam don no ti achiang sa ni China in an ron nu thuri zoom don ti achiang sa chu thu chu mainstream news CNN Washington Post New York Times le dang te chuan an thu pui tat heti chung hian opinion poll a chuan drama a in Biden adin mun hi thazok angin anda char thowa eng ang opinion poll tak ni hlomang mo alam tang te point hetiang poll lama din mun ti that rongot hi an thamon pui chung lova rin tlak ni ngai hek lo le Donald Trump an social na ber chu he covid ripui do ne lova atur da saber ram an ni wang hi ani hei hi Biden a point politics khelnan aron mang ta renga ma se tu po ding se engtin nge mon ti big don chuan le khovelin ala to ngai lo hrimak ram tin run tu ram changka nga piangin an hne lo ani sia free and fair election a Trump hi an hupura wangin Democrat so chuan an vote chu daka thak vote in mailing te an rota an nor na saviava khol na tho ti dang lama engtin tin emo a in ti tin dan an dap vel ani bera ma se post office lama an ho tu lu ber chuan vote chiar huna a hun taka a thlengkim vek thei don nge don lo ti kan tiam thei lo alo ti si a bang ro se ten ti zui ta mai mai ani Tramadin hun that chau zel dan point khatna president Tramadin hun ti chia ti mol photoma ama ep2 liberal left an ti te thangkam chu aper thel khut zela black ho thawang ho india boinan siam vaka thilan ti cherum rum mai khan black ho ming ati ming chiat pha zoka an politics khel do wanga rem changa mang mai an ni ti anin hailo mi hang tam takin tramalama vote an tum to a Portland ko pui mayor chu leftist democrat ania boina siam tu te le tol that tu te a hrem ve mai lo chuan amol phodon si police arwai ve ta maya democrat anin do ta vak maya an tang rul thei chuang lo chu ba ka tun ma president zong te ai khan
Trump administration hian mi hang ho tan na tho tur employment na penasa zok bok Trump awanga lo tha zok la tu te hian in khan huna an vote tam to zok in rin om point ni na May June le July tha chunga Democrats of Fuipora boina siam tu ten amol po theyang bera police le dan keng ko tu te an siam lai khan Trump chuan khowela police thaber an ni tina fuin athamuan charchara America ram chung police te le an vole awang te khuan tu zong an vote don ti an hai to lo hle ome point thumna China sarkar lo lian le induling lutuk lo tur do dal tora Trump anga mi chak le huai sen America mi puiten heti huna an lo nei hlo khu America ram tan chau ni lo khovel pum tan veng him tu lo ni renga chuti ni lo se khovel obbe na man ruwa tan China in he covid puya the dar thu soisel ngam sarkar pakhat ma anom hlei nem ma se Trump thazar nuaya aram zong zong in an ebron ta huai huaya China chu amal tran ta rengot mayani sumle pai le ral thuam manga alo salbe to Pakistan ti vel lo chu soitongin Biden hi lo lalta se China in sum manga alo phuar hlom to du duwa akai bu mai tur ania America chau ni lo khovel pum hi China Communist CCP thu nuaya om tur kano ni reng mai hei hi America mi pui Republican Party chau ni lo Democrats mi pui te po khuan an hai to lo point lina Traman kum thum le chan ve chunga America ram le khovel ta na an tho tha zual chau ta lang tai la pakhat na chuan khovel economy ro pui le ho saber adin man panhina World Trade Center asiam tha Fairlo taka China in khovel sumlo hlep vak vak kha Trump hian trade war mangin asiam thavek pathumna lowest employment tun ma zonga in USA a khuan na hmulo an tlem ta USA mi pui nuai sangthum zani somriat zinga na nei lo jobless kha karmasa BBC Al Jazeera le adang ten Trump lam tang ni lo ten noi khat poting lo ani tian puang ve ve palina indo na mun tam taka ne na changin inrem na siam poya America sipai tam tak chu mani rama him tak le thamuang takin an ho theita ICSO mi so ro la chu chimit veka tun ma a America president masa ro pui tak tak ten ti an du an ti ngam lo thamlung oyan tuma an ti punlun zok North Korea le Iran te chu Trama chuan an ngonga lingin dul dewin athung bet mi maya anom thalhe hle mai ni pangana tunma America president huasin tak tak ten to thiang lo indo puya chuak mai ang tia arab tang rual hlo wanga to po an to ngam lo Jerusalem ko pui chu Trama chuan Israel capital tan a recognize mi amaya arab hovin an beile tan hlo thon ve nen mi huasin ma chuan tu man trik pon tingam lo Iran general ro pui Qasemi Soleimani po Obama ten in the watchu alawa an khoi ngam lo chu Trama chuan avai sai ro kherin akap thal top maya boina chu chu soilo indo ti thador maya ni kanrama te po hian politics ka khele ti in kan ho tu te hian an ti nge tur an ti ngam lo thin hi ke ka mu dan chuan doi se politics ani an khel ni ka ti kan doi se maya ni pathian rong ka bole chuti zat ti te hian pathian thu ta kan puang am reng lo mani sahimna dap masa rong bol tu kan pung tial maya chanchin tha a hi mem ti reng kan tum lo arab thak dan hi aturu lutuk ani ringot mai parukna Trama chuan mi ti dan ang lo dewin chia choi taxation atin hiam vak maya tun ma zonga chia sana wanga industry factory ramdanga pem chuak vak kha an reta mani rama industry factory rondin le in rami puite tan employment le income pun pha chur tamaya ni pasarina phalna lova USA pem lute misual drugstore rutu anpun phut awanga America ram chunga ruk pong sual drugs smuggling awanga an harsat na chu Mexico nena anin rina ram ruak zau tak ram ri hung lo chu aping phui mak maya smuggling drugstore ruk criminal ti vel chu akiam tharok maya ni an chakma ho ve SIC lo lu ru na apin phui chin chu covid chilen dan nen hlei alo tangkai ta ni Democrat sawero chuan an chakma ho vote ti ve mayang pem ho vote du wangin kel kot hon reng an du lo an ram chung himnan eng to ve mi alo pariat na Israel atran ema wang le Israel ko puyatan Jerusalem puna wangin arab hovin an ho le tura ngai ani lain thil theng thei po a ruat lo arab in zom khom zinga
achang kang berpol United Arab Emirates UAE le Israel sarkar te inkara in remna tu thlung an siam theida reng mai miracle ani rengot mai he hi tramamak pa kusnera soidanin kumthum na chanve chunga tramam halak na ra chua ani ati ani Arab ram intel khom chu an ke chia ani ngal ruai mai trama hi tunma US president te ai khan athok rim zok an ti reng ani Kovel puma Christian de Zalen na hal tura pathian riak thi Donald Trump hian atam ni na turin in thana ma chon le dona America rama chanchim bulian mainstream media zong deuh thoku Tramatan dora lian an nia chanchin thar hi ani na nga puang chuak lovin an mani tran that na tur le an iblam de chanchi na tur zong hlira chua tu squal ching ve kan ni kumsan hi sompurgin than ang bokin Trama thop tu evangelical ko than sang Billy Graham Evangelistic Association President Franklin Graham ate Southern Baptist ko than lomlian tak mai te Pentecostal ko than sang te khuan tran an la le meka Christian ram ni tura America founding fathers hote malak na ti chezonga khovel lutuka in ka ishuai a liberal democrat lefty sovin socialism athak tura an beina do dal the tu bera an ngai Trama khu an tan chuan an hok sak lutuka an rin ain thil alo ti theina samai sia thik na it sik na upurna le huat na ringotin an khata ti hlum assassinate tumin voi duai lo an be to amai ro chu Trama nun na khu aveng tu secret service lama in ngat lovin nang le ke khovel puma Christian tong trai sakna wangin pathian in aveng hima ala him zel bokang pathian mi te kong lo bum bo zia hi Donald Trump atang hian achiang hle ome kumsang ka zakwa somriat pathum kumsumli don lai kal to atang khan rilok na Donald Trump hian America hi pathian hne na ashruai don Donald Trump will bring America back to God ti rilok na lo om dai to chu pathian rem ruat na ti lo thing tur chuan thingtang kil khor bera Peter putar te chenin tu ti takin kan tong trai zel don ani hne na chulal pa ta ni sia Ola ka video te enamo thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu mo he sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thar piang te mai lovin lo en thin don nia ka lo me